Education Cell jongger hinyo trap Youth Council hak jingelam secretary usamla Enlang Sawian hak santari kunai wing araja arpusau kala lej banyo kendo yo joint secretary ketenat Health and Family Welfare ke Sarkar Jela TG Moment ban pan jing pensyai halor ke rukombha pulih hak PA Sangma International Medical College. Kani ke jinglet keseng kedai hadian bakalalap, banagi hinriu pusau teliki seat ki belabo na kabenta ke state kota, khatsan teliki seat la Aisyah ke management kota, namar ke jingbam la ban pendap seat ki jaj benriu garo. Habakran sikilat pathai kubor usamla Enlang Sawian ulaong. Bukat kum ke jing penyan, laong banaki sispa sanport teliki seat, arpulai teliki dei na kabenta NRI kota, hinriu pusau teliki dei na ke state kota, banriu pulai teliki ke management kota, hinrei kabapen lengok pat kalong bahaka kategori jong ka khasi jantia seat lalak ban pendap boro henry jong ki garopan lalak ban pendap tangkhat sangut ya kaba yaki khat art ligi seat ki batam lapen kelas ya ka management kota nolor kata ulong ru banakaliang joint secretary haba panjing pensai umlak ban jubab ha kabaula aidau bayakane ka kam lalle da ketenat legal ke Sarkar Jela habang yawan menyekundu ya news kat 3 beripet jong ka Health and Family Welfare Department jongka Sarkar Meghalaya Buderu IS gila wan ban kliyaki halor kanika allotment halor ya kanika jumbomla ban filled up diki khasi jantia garu bala allot napat ya kini syaki management seat kabas ngau kendet pa kabas ngau kalong bakini ru kimla ban ai jubab tang kendet ru ki chef baik bakani kadai ka order jongka legal department umla ban ai jubab tang kendet ru halor ka jengkli jongka seng kani ka PI ba kini ki officer ki berna hani po health department kim tip ya ka ka baja lani kim long aware ka kata ka jing kren ni ta ka jing penbaik pedang ka Sarkar Meghalaya bat ka bagi thi bor pinya jong thi ke medical college kani ka PI ba ka Sarkar kala field mo ka field sisa ba balai nilayo ka opportunity hakti ban bat ya kani ka kita ka seat hakti la jong na kata ka khandai phulak iyo ar pusaulak mo balai ka Sarkar kam shime ka opportunity ban bat haladi la kamna ban fill up kita ki garu candidate baru kala de ban fill up ki khasi re kan ni ka PI ba ka Sarkar kam khin snap satya dan ni ka khin sting bat kam shim satya ya kata ka kabu ka ba kalayo akti kan ni kadai ka jinduk long ya ki samla jong ka Jela ki ba thrang ban ni puli ha ki medical line beper bat kan ni ka lese ro ngi kan ka basha ba lese kala dan ka jing pen ben hapdeng kita ki bor ki ba halor hak ni ka Sarkar MDA Bailam dekat NPP bat kita ki buat penyat hangki apa medical bat ketika PE medical college bar bang itep ka fee structure ka management ka hadu kata-kata kendai pulang dese kadon kita ka sharing ya ka bangi mula bantep de halor kani kanong ba ka pelong ikini ki ya kani ki buat penyat juga Health and Family Welfare Department ba kim dan jingtep bat kim tre ro ban batai shai balai kerja aku ni habang ipet ya kata ka allotment seat ka ba kilo publish na kalian juga tenat Health Department Nili iba kata ka drup sausit ya kaba kadai ke state kota hani gidi bersutu hani ka allotment seat hak tika PA Sangma Medical International College kadan sispa sempusit ya ka state Meghalaya la allot drup sau seat kaba kentop saupo hi garu 15 ya ki general category but 5% ya ki ada ST ki ba hadan hapok Jela Meghalaya but ya ka seat ka batampat la ai no syaka management seat but kunju ya kata ki NRI seat rai ka ba pelenggo angi pat hangni kalong ba ho ngi ngilap hangni ba haka kategori jong ka khasi jantia seat gilala ban fill up ya baro ki seat kata arpandru seat ugaruru di banyo andru arpandru seat rai ka kota jong garu pat kalong ba ki bala ban fill up ya ka seat kilong tan khat sanwut na kata ka arpandru ngut but hakata ka unreserved seat kata ka open category la kata ka kategori la ban fill up kendai seat but kata ka seat pat ka brain nam taki ada schedule track but ki OST jong Jela Meghalaya la ban fill up R seat rai ka ba pelinggo ingi bat ka pen sengodia wingi kalong ba ya kadai ka seat jong garu kemudian khatsan seat la konvon pat ya kata ka seat ka bottom sya kata ka management seat ka bomot ba gide berstu ami ba ka state kota ya ka bala alot ka PA Sangma Medical College Ndep pusau seat ka fee structure kadai tang arpusau lak for the entire course. Reh kadai ka management seat for the entire course kalong kendai pulang. Hani ka jengkli kalong ba gilap hani bagi syam hani bay kani ka ya kata ka seat ka bau garu musimla ban fill up baro. La convert na pat ya kata ka seat syaka management seat. Ka pembuat ba kata ka management seat menta layu no ya ka allotment syakita ki student ki berina sabar Jela. But kani ka ba pelinggo ingi namar ba katkum ka prosedur ka pangitip
namar ba lada umla ban fill up ya katu ka seat ka bala mangkerpang nam taki ST jong ka Meghalaya la ban alat no itu ka seat kiwi pat ki ST berani hapo Meghalaya kata kadai kasi jantiala ni kiti ada schedule tribe ma rei ka ba pelinggo ani ka longbak beli ka sokar pat ka ong ka alat ban ya kani ka la ni la kadai na ka sokara ni gimtep la kadai na ka sokara ni kadai na ka management ang ke ka alat no ya kani ka seat syaka management seat kabulong hadu kata kendai pulang kejengkeli kejungi kalau kani ka jengle bat kejenglam jong keseng ka pesngau dia hadu kata-kata ni kerman hakaban kum kejela mo kum ki leksi ki samla puli jong kejela ru ngasutu ba habang yu sngo ba kasukar kan pleno ba kan itu no ya kata ka PE sangma medical college kabernang ki apo kiling kalau warna kejengkerman ka bakrau ya ki samla puli jong kejela ki ba trang khamtam ki tu ba trang ban lek ka medical markindo kami syuak banlet sabar jelah kata kadai haki private colleges namar ngitip baka private colleges haki ri India medical private colleges tang ya kasi ben kin khiro hab ban khit ki prapau khandai phulak nai pat ikren ya kata ka fee structure henrai ngisngo keman hangni hadin bang iya kilat pathai kubuar baka sokar kala dan ka jing ikren baka jing penpet bat ki bor punya jong ka thi ka PE sangma international medical college bai ka Meghalaya in sanction ndre phosau seat berkata ka hakata kan repsau sidu ka fee structure kala reduce bunsha namar ba compare hak management seat kadai khandai pulang ka state Meghalaya ka yo tang la de kilik nimba ka state kota ki yo tang at phusau lang balik imsim labu jengkini kadai ibu pada dikiwi ada sti lagi di kasi jengkia hoi kata nak yang keseng habang irung habang i kendu mentat bot joint secretary TG moment nila keli halor kani ba balai ka sokar kamla ban fill up ya kata ka seat ka ba unfilled deki garu candidate beli malon no syaki kasi jantia ani syaki ada ST hapo ka jela Meghalaya limba kata ka state kota ka bolong drop sausit handai ka jubab ka jengki ko ang baik ngim dan jingtep kene ka kam ka balale da ka legal department jong ka sokar Meghalaya ban ngimtep ro kai kata ka intention jong kata ka legal department si nila kran hang di uang ba hana kadang kata ka hana kamdang kum kata ka procedure badang ba la ban alot ya katuka unfilled seat syakiwe patki kategori ST kategori hapo jela Meghalaya kani ka pat iba kadua IS officer budan ubadai ban pet ya kat terat jong ka kot ka kya dan jing tip halor kani ka procedure ka budan halor kani ka provision ka budan kani ka pat iba ki ka sokar Meghalaya ki don ki officer ki bot ko hadu kata-kata bat kani ka penlong lang kanya umtai ki jela ka penlong kanya khamtam ki samla puli jong ka jela Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya